miliyoni 7, 8, 9, 10. Miliyoni 9, 10. Abantu biba muvuga ngo ibintu ni scam ngo ntago bikora. Mureke kuri zino screen mbereke ibintu ndi gukora. Muri kona iyi ni screen yanjye. Kambereke amafaranga ndi kubabwira hano nayakuye. Ikora setup twanjemo nijoro saa 10 genda gucya saa 9 twe twatiri mu rugo n'abashyitsi banjye turi guciringa bone setup ndabaye kanyifate. Ubu ngubu tuvugana naguriye hano ifaranga wana rigeze ryaje ritinga tipi wano mu gitondo buke risubira inyuma abanywa yose rizamutse maze guhitinga tipi 2. Hano rero ngiye kubanza mbere kana konti mbere ko mbere kacya gikonti kinini. Urumva ubwo abantu muzi forex nyine manze muri baraje uko bimeze. So ubikora amadolari 330 nangahe ahwanye n'ibihumbi 330 USD to Rwandan francs ahwanye n'ibihumbi 468 kandi abona ko mukanya biraba byuze ubwo 500. Aya yose avuye ku madolari 36 nashyizemo igihe nijoro yarari kuri wallet yanjye aba undi kanyashyiramo yazamure. Iyi ni history abona ko nakoze hano deposit y'amadolari 36 uri kubyumva. None ubu tuvugana ndi mu nyungu y'amadolari 300. Reba kuri internet nawe ukuntu angana. None rero ko ni inyungu iri hano iyi ni 5800 by'idolari.